Obračun v Ljubljani se ni razpletel po naših željah in pričakovanjih. Poraz s 3:1 je še dodatno zakompliciral finiš tega prvenstva, v katerem pa sta za naš NK Maribor in ostale ostali samo še 2 tekmi. No, že naslednja bo zelo posebna, ko v Ljudskem vrtu zadnjo tekmo igra Marcos Tavares. Tu pa so najzanimivejši trenutki obračuna v Spodnji Šiški. Mislio sam da ćemo da preokrenemo jer velik smo klub i to se očekuje od nas, ali mislim da možda nije bio taj penal da bi uspjeli da preokrenemo. Posle toga smo samo potonuli još više i nismo uspjeli da se izdignemo. Dešavaju se takve utakmice. Momci su htjeli najbolje, naravno, da damo sve od sebe. Nije išlo. Ne znam šta bi više rekao. Veoma, veoma loše po nas. Mislim da smo bili zelo slabi in tudi takrat, ko bi mogoče se poskušali vrniti, je prišlo tudi do takšnih ali drugačnih odločitev in smo igrali dobesedno na silu, poskušali neke stvari, ampak to enostavno danes nismo bili mi.